هەوان نیشتیمانی ji bo xwe parastinê ji nexweşiyên dev û didanan bo qutabyan li parêzgeha Hewlêrê dest pê kir. Ev cara Wezareta Saxlemiyê bi hevkariya kompanyekê alavên paqijkirina dev û didanan ji firçe û mecûnê ji bo qutabxaneyên Hewlêrê dabîn kirîne. Rêveberiya Saxlemiya Hewlêrê dibêjîtin ji bo hefteyekê dê alavên paqijkirina dev û didanan bi qutabxaneyên Hewlêrê dabaşken û paşî dê dest bi dabaşkirinê kin li ser qutabxaneyên Qeza û nahiyên ser bi parêzgeha Hewlêrê ve. طبعا هەڵمەتە ینی هەڵمەتی هۆشیاریە زیادی پێ دەڵێن کە لە هەموو قوتابخانەکان دێک ئێمە هەڵمەتی هۆشیاری زۆر ناو قوتابخانەکان دەکەین وەکو ئەو هەڵمەتە هۆشانە پەیوەندی بەو نەخۆشانەوە هەنیاخت ئەو گرفتانەیە کە قوتابیانی خوێندکاران لە وەختی داوامدا تووشا دەبن وەکو ڕۆژ ئەسپێ و حتی هەروەها ئەو ڕاچێتان یاخود بڵێ ئەو لیستان خواردەمانیانەی کە لە قوتابخانەکان دەدرێتە حانوتی قوتابخانەکان بۆ ئەوەی ئەو خواردنانە نەفرۆشتن کە قوتابیان بۆ تەندروستیان باش نییە. Pispor û doktorên didanan dibêjin ji ber ku didan êka ji girîngtirîn endamên leşî ku zerenê digihîntê û nabê çû janekê jî piştgoh vepavê jî û di yêkem derkeftina nîşanê nexweşiyê serdana pizîşkî bike. Hewasa dibînin bu demê 3 heta 5 xolekan divêt bi didanî vebî heta didanê xwe pê bişûy. Da ku mecûna taybeta didanan karîgeriya xwe li ser pîsatiya didanê biketin û baştir paqij biketin. Wezareta Perwerdê erkî wê fêrkirina qutabyan e û dabînkirina pêtiviyan qutabyan ew wezaret dibêjîtin ji ber ku paqijî êka ji destpêkên Perwerdê divê zêdetir rênmayên paqijkirinê û pêtiviyên paqijkirinê bi ser qutabyan ve bihêne pervekirin. وەکو وەزارەتی پەروەردە بەڕێوەبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر لە پاڵ ئامانجی پەروەردەی و هەروەها ئامانجی تەندروستیش هەیەکەوە قوتابیان تەندروستیشی باش بن بۆیە ئەم هەڵمەتە زۆر پێویست دەزانم تاکو هوشیاری بگەنێتە سەرجەم قوتابیان بە تایبەتی قوتابیانی قۆناغی بنەرەتی بەمەستی گریژدان بە تەندروستیان بە تایبەتی پاراستنی دەمودانیان. Digel hebûna qeyranên darayî erkî Wezareta Perwerde û Saxlemiyê girantir bûye. Lê car care hindek kompanî erkî pêtiviyan xwendin û Saxlemiyê bistoya xwe digirin û hevkariya wan dikin. Eyas Abdullah, NRT Hewlêr.